uganile uthola umshado ungasalona itshitshi yabo. There was a ceremony eyenziwayo ukuthi kugezwa yini izandla zamanye amadoda yabo. Amadoda akambatha nawo ngoba bayazi ukuthi kunalento edala ukuthi ngoba usuke walala ichilo wena usazophila uzohlala nabo. Yeah, but not exactly ukuthi ichilo, but kunalento yokuthi umuntu wesilisa uyathatha, umuntu wesifazane uyamkela. So umuntu wesilisa njalo uyathatha kumuntu wesifazane yabo. So cause abantu besifazane naturally or spiritually banalento yokuthi they are naturals, yonke into right iphethwe yibona, and akwazi ukuthi into right kangaka iportal yakulo yamhlaba ekwazi ukuletha lo mhlaba ngaphathwa isinumi kanjani. Mana buti uyangilahla somewhere. Yeah. Ibizwani konje la nto leya